Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Ali Dewa. Saat ini malam Kamis, jadwal latihan PSAT di Rayon Bunga Trate. Alhamdulillah, siswanya terus semangat. Semoga siswa yang hadir mengikuti latihan sampai tuntas, sehingga di tahun 2022 menjadi warga tingkat 1 persaudaraan setia hati Trate. Selamat menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya agar selalu mendapat notifikasi video terbaru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini proses pemanasan, namanya asdower sebelum latihan inti. Perenggangan otot dari mulai kepala sampai kaki. 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2,
enam, tujuh, delapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4,
depan ke bawah ke atas 2 kali mulai. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai. ya. Pinggulnya diputar. Ya, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai. Kaki kiri diangkat. Kiri. Dan catat semua dari kiri. Ya, angkat. Hitung. Yang ke dada. Lain ada. Belum bisa. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai. Ambil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kakinya ditarik kalau bisa. Mas samping ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ambil kaki kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai. Yuk, samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik. Yuk, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kalau diputar. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, selesai. Ya, kanannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Lari kecil. Ya, yang belum tahu lari kecil itu kakinya digigit. Kayak jogging. Kayak di tempat. Tangan di depan dada. Tapi gigit. Jangan napak, gigit. Ayo, gerakin. Tangannya di depan dada. Ini namanya lari kecil. Kalau tinggi. Jadi kakinya gigit dan diganti lagi. Terus tangannya buka, tutup, buka, tutup. Ayo, coba. Ya, lari kecil. Paham ya tinggi ya tadi. Paham, Mas. Mulai cepat-cepat. Tangan ditekuk. Taruh di perut, napas juga di perut. Jinjit, lari di tempat. Ayo, coba berarti cepat-cepat, yuk. Sikap.
Kalau sikap itu mas, ya. Taruh nungguin saudara. Kalau nggak bisa di luar sebenarnya itu kalau masnya bilang sikap itu langsung diam, jangan gerak. Jadi mau gerakan apapun kalau masih bilang sikap langsung diam, lagi cepat-cepat sikap. Nah kalau udah tengah biasa bisa dicepat-cepat, udah tengah siap ini gini kan pada datang. Paham deh? Ya coba lari kecil, tinggi, cepat-cepat, ya. Ke tengah, ya. Ya, gini terus. Yuk, tangan di atas lutut.